Bokajan ele constituency angkang lakhain korasi Borjan constituency dilayadung rongplim plamara tovar kahing no pigajok lapu parivartana sorkara kai hutsi bangpli charchong rin pensi oso chupathe keso bangpia phan ka chepon nang pusi pherang kelong birta nang pale birta ki pachini ponatengke bangso wosi ka chiklo urmiani rongplim plam kangching terona rongamikar jameson rong pharachor dipti ti sopia bang oso chupathesi amhang pathek japor nang lelo bonta la sona por hut hemalong kiun edera jok sai jokje hospitalan si chepon nang no hala punon malom arve ki jang vera jok tovar bang ing han langbung akile kahing no kilit pir nga jok 108 ambulance lapen otu chuhang seta adim an damuni detlo la so jok sai jok je aning kimi bangpli pinso maratum charchong ponsi kilometer ke thom an akeng charchong ponsi tovar pian pale der pian si gari pen chipon thulo la so teng pen langdam purutangte Borjan constituency ke angkang the tanapotsi Karbi Anglong district council pen Karbi Anglong Thomas council ningkan troksike brake thom pleng dera phi ko anma Chingthur dunang jia bang Chingthur atumon abang dedam de detlo Pini langdam et klote Borjan longke phaning koyan baksi Chingthur son thek ponlong pule pude sita hingnune kipathu kibi aredle Chingthur kali kipathu ta dunangji sita kidu kila kadure det rongala tungke tovar dolong melang school pen choklem chodama sonsi kenangji sitanon ke lapula ben pen ningkan ke thoma por an ke damtanglo bonta Borjan havar Chingthur son ave pin lang pusi nang pachini ponenti kathera ka jinso mekri buprup ando pusi ki phove ka tum pachini Bokajan penananterang Karbi Anglong live